nyeguza wayibonye ntambara iteye ubwoba birakaze ye ya dore koranabuhanga nabonye abahungu baba bakirigita za mudasobwa barekura biriya bintu urazibona bariya baba bagira utuntu batya baraba bari gukoresha ibintu byitwa stealth ni ikoranabuhanga ubu rituma drone n'amamisiri akaze ya generation gatandatu atabonwa na radar uvuga ngo ubwirinzi bw'ikirere nabwo burafata bukaponyoka barabara abajere babarize nk'ibiki buriya ni engineering ya isasu nyine tayo ubwoba nawuzemo na handitse ngo we are back Tel Aviv abanya-Iran babwira abantu b'i Tel Aviv ati turagarutse barimo barahaburana cyane ibintu bamishaga wayabona imvura y'amahindu yagwaga mu mutuku kandi amara n'abateguza nk'agati amasaha abiri biraba bibahageze ati turaje kubera ko urumva biriya bisasu bigenda ibirometero 10,000 birenga ariko ahubwo birihuta cyane urumva biriya kandi biriya ntabwo byihuta hari andi hypersonic yirukanka kurusha inshuro 6 kwijwi bataratangira kurekura bavuze ko arizo bagiye gukoresha byihuta kurenza inshuro 6 kwijwi rigenda ijwi ukurigenda hypersonic uko turimo turavuga abakunzi ba Radio Rwanda bakatwumva hypersonic zigenda ubwikube gatanu ariko nabonye Irani ku burinzi bw'ikirere iri hasi cyane babanje kubusenya abajama ba Mossad barabanje bagenda barabwinjirira bakubita ibyo bita surface to air amamisire bategeye hasi bakajya batwara ari nk'agapeso bagaterateranya kazaba misile ballistique kandi